11. maj je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. To je bitan datum jer se od tada organizuju aktivnosti, tribine, radionice i događaji čiji je glavni cilj podizanje svesti o važnosti dobrovoljnog davanja krvi za očuvanje zdravlja nacije i spašavanja života naših sugrađana. U zvaničnoj prezentaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije navodi se da samo jedna jedinica krvi može spasiti 3 života. Našoj zemlji tokom jedne godine potrebno je 240.000 jedinica krvi, a čak 64% našeg stanovništva u starosnoj dobi od 18 do 65 godina može da donira krv. Svaki muški stanovnik može dati krv 4 puta godišnje, a ženski 3 puta. Uprkos ovim statistikama u Srbiji još uvek nisu dostignute zadovoljavajuće brojke. U Raški je situacija u mnogome drugačija. Na jučerašnjoj akciji prikupljeno je čak 38 jedinica krvi. Svaka jedinica krvi koja se prikupi može da spasi do 3 ljudska života. S druge strane, da bi se spasio jedan život, nekad je potrebno više jedinica krvi da se prikupi. S tim u vezi posebno nam je značajno da kažemo da višestruki davaoci krvi, samim tim koliko puta daju krv, toliko puta su i dali svoj doprinos i spasili ljudske živote. Podsjetila bih da krv mogu da daju zdrave, znači potpuno zdrave osobe, starosti između 18 i 65 godina. Nažalost, ne možemo svi da se pohvalimo činjenicom da smo potpuno zdravi, što znači da nemaju svi ni tu privilegiju da budu dobrovoljni davaoci krvi. Zato je posebno značajno da kažem da svako ko je bar jednom u životu dao krv je dao svoj doprinos, a naročito ko je više puta davao. Kako bi se podigla svest o ovom dobrovoljnom i humanitarnom činu, Crveni krst i ostale institucije apeluju na sve građane koji mogu da daju krv, da to i učine. Osim nas koji smo u samoj organizaciji, znači posebnu ulogu imaju pre svega dobrovoljni davaoci krvi. Da nije vas kao dobrovoljnih davaoca, ne bismo uspešno sproveli ni jednu akciju. Osim dobrovoljnih davaoca krvi, iskoristila bih priliku i da se zahvalim svim, pre svega volonterima, kojih je na našu veliku radost sve više u našoj organizaciji, koji se odazivaju svim našim akcijama i svesrdno nam pomažu. Osim volontera, znači, zahvalila bih se institucijama i organizacijama koje nam pomažu u samoj realizaciji akcija. Pre svega Srednja škola Kraljica Jelena, Udruženje penzionera Raška, lokalna samouprava, Kancelarija za mlade Raška i Centar za kulturu koji nam je evo danas obezbedio ovaj prostor. Zahvalila bih se svima, znači što ste došli danas da zajedno ispričamo par reči o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi. Zahvalila bih vam se što ste tako humani i verujte, dobrovoljni davaoci krvi su najhumaniji ljudi našeg društva, bez lažne skromnosti. Svaki gest dobre volje, humanosti, svaka lepa reč dosta znači, ali ono što vi radite je zaista na vrhu lestvice, rekla bih, humanih dela. Jer vi nesebično dajete deo sebe, vi dajete deo organizma, dajete svoju krv da biste nekome spasili život. Pri tome to radite zaista nesebično, radite to iz najhumanijih razloga, ne očekujući ništa za uzvrat. Dobrovoljni davaoci krvi su anonimno došli na akciju, znači ne znajući kome je ta krv namenjena, tako da je to zaista najnesebičnije nešto što možemo da učinimo. Član opštinskog veća zadužen za zdravstvena pitanja istakao je da lokalna samouprava izlazi u susret Crvenom krstu Raška jer prepoznaje značaj i vrednost dobrovoljnog davanja krvi. Ilija Lazarevski istakao je da mu je čast i zadovoljstvo što sa velikim poštovanjem može da pozdravi naše dobrovoljne davaoce krvi. Smatram da lokalna samouprava je suviše mala da može da iskaže sve ono poštovanje i reči zahvalnosti koje vi zaslužujete samim time što ste izuzetno humani, što ste izuzetno i vredni u davanju krvi i što je puno toga Branka lepo rekla o vama, možda je jedno samo zaboravila da kaže, a to je da ste toliko tihi i neprimetni u tom svom humanom radu. Jednostavno, niko od vas ne traži ništa toliko za uzvrat. Više voli da daje nego da traži.
Lokalna samouprava stvarno se trudi svaki put kad su akcije dobrovoljnog davanja krvi da izađe u susret Crvenom krstu, da izađe na sve moguće načine kako da podrži tu akciju, jer prepoznaje značaj i vrednost dobrovoljnog davanja krvi. Ne postoje reči da vam se ja kao član opštinskog veća zadužen za zdravstvo zahvalim za sve to. Nacionalni dan dobrovoljnog davanja krvi bio je prilika da se dodele nagrade i plakete najzaslužnijima, i to onim dobrovoljnim davaocima koji su u prethodnoj godini stekli uslov, odnosno jubilarni put dali krv. To je 10., 20., 35. i ove godine 50. davanje. Ne bih zaboravila da pozdravim i da čestitam svim našim davaocima današnji dan. Znači, među nama su samo oni koji su jubilarno dali krv. Nikako ne umanjujemo značaj bilo koga ko je bar jednom u životu dao krv, a naročito ko je više puta davao. Imamo davaoce koji se zaista redovno odazivaju akcijama. Možemo se pohvalimo da imamo dosta davaoca koji su 3-4 puta kalendarski u toku godine dali krv. To je zaista za svaku pohvalu, a od svih njih, znači većina vas je više puta dolazila, tako ste istekli uslov za ovo priznanje danas. A evo i ko su dobitnici. Jubilarno 10. put u prethodnoj godini dali su krv Nikola Ljiljak, Tomislav Leštanin, Jovan Krasojević, Srđan Krsmanović, Nikola Ranković, Slavica Urošević, Radojica Jemuović, Tijana Dimitrijević, Nebojša Daničić, Radomir Božić i Milovan Arsović. Za 20. nagrada je pripala Milovanu Veselinoviću, Bojanu Saviću, Slobodanu Maksimoviću, Snežani Anđelković, za 35. Milinku Vučkoviću i za 50. Zoranu Rosiću. Od nagrada važniji su mu samo osmesi ljudi kojima je pomogao, istakao je Zoran Rosić. Također kaže da prethodna davanja nije prebrojao, ali da ih je svakako više od 50. Ova nagrada mu puno znači i to je posebna čast i zadovoljstvo što je ta krv nekome pomogla, ali najbolji primer i za ostale. Mislim da sam dao mnogo više puta, ali u nekim ranijim godinama, ja znam recimo da sam u vojsci dao 2 puta, pa da sam, dok sam studirao, znate, ono treba vam da ne idete na predavanje pa za neki potpis tamo, ali nisam, te knjižice sam negde zaturio, tako da, ali u principu nije važno. Ovo je danas velika stvar za mene, za sve davaoce krvi na ovaj današnji naš praznik i šta znam, malo sam uzbuđen, ponosan sam na sve nas, nas davaoce krvi, pogotovo na ovakve pojedince kao što je Žare, koji je blizu 200. davanja, samo kad bi mu to dozvolile godine i tako. Ne znam, u principu, šta bih rekao, mislim da je prvo dar od Boga što mogu da dam krv, drugo posebna čast i zadovoljstvo što ta krv nekom pomogne da ozdravi ili možda čak ostane u životu, i treće što dajem neki primer bar svojim najbližima, recimo deci i unučićima. Tako da, eto, znači, izuzetno sam zadovoljan i počašćen i rekao bih, puno mi je drago što sam danas ovde sa ovim povodom. Nakon 46 godina i 173. davanja koje će imati u avgustu ove godine, Milorad Žarković ima samo jednu želju, da mladi, ali i ostali, nastave njegovim putem. A Crveni krst za njega ostaje oličenje humanosti i dobrote. Ja sam sve moje nagrade primio još pre par godina, jer više nema pravo ni na kakvu nagradu. Sad imam samo jedno, moje zadnje davanje je sad u avgustu mjesecu, kad bude letnje davanje krvi, to će da bude autobus. Ja završavam, posle 46 punih godina završavam moja davanja krvi. I to će da bude 173. davanje. Danas sam došao ovdje da podržim sve ove nove dobre davalace krvi, nove i stare, da nastave, da želim da me neko stigne, prestigne ako bude mogao. Ima takvih ljudi, mladi.